desde el todo mes Marcel chapter 11 verse Marcel 1 and 4 last time Marcel Leim el vals el Marcel Trim Eim el chapter 11 el verse 5 el vals Marcel verse 5 el Marcel a veces hay algo mío como mío Telngara el Corintra Tri ma tal Leon les Leim Leim el vals clase Akmadingel mo dia kangaral el ngara ngaruriu lerni tirkal logot mal ngarbaw altayak songos mga edu hindi indiak songos ni kaigel gudingi matiang amle betok yim mulum mokotak lerni ergmiu karo wil tokoy Masya ka amlora makit ra kung ngatak medio elol nga seek lergmiu Egumel kara evangelio la Dios le gol conmigo. Edim la mom do dranga. La mom do dranga. Waya agur or au do ra bebir ra iglesia. Era gusion conmigo etir lom do dranga. Tera agubang conmigo ebol matar busuk rangarang en dimla ku gustangar conmigo. Ele tulo ngaseu rangak trigel bebir rigid nara Macedonia alme. Dimla ku ngasang argmiu erisei. Ndirek dia bok ngasang argmiu rel almong. Ma hakultuy la raklamrang ra Kristus ngarangak ekmo dia kalsebek mo dia guru isek. Ra ertial tokoy rabek kulbulu ra akaya rogi engarang mbulgul akmo dia kalabti karmu kamiu adios sama dingel mo beti karmu kamiu maigel guru lelang akul molem dimru nong modia kaul omiligingil trigel bebil Dalgot apostol mo Dios isiu ablogar dalam agi maurio. Letirgal ad adia kalamral apostol. Edi mga blag era urerir yo unduluz rakmot apostol rakaristo. Edia kalam asa arngud alwa istay. Ele satan direct low luz rakmong anghel kalong. Mendia kalablos toy alo luz armes yungel rakmo temosior a Dios umru laswat. Aulobongol temo oval arreda malel ayda a Dios Edal dam Dios ngarayang iguk mermal malam edal sikang yakot terubang agimral no tang tau emreng asem was terubang amral Dios am malungil madinge igel tilitur maigel ngal sam igel rabatam eruwa sam yete kadi mol من لو بالتيجا
digo el mole men yo viste que raum wagi mam digo el mole men mi mam al mer gasulem el yo abtogon togol gib lamring edal tebel edam los que mam raum mam edam los mer medam medin el wasi garat yar garu wa mal mer gasulem el Karatial, بعمل مكتيبل بعمل فلوس وباغت نعم أي معلومات يجي تعمل malo liit wastel ubaga ning al kau bolong te lagi mala ngi di ngal mos te bele ubaga al mo indren logi aktiem ubaga bo mal oroid gel yagal gel das yang alu en ubaga mal oroid ra drong lam bol te bele ubaga mamar mam ma dam اليوس أخمي مسلم عندك تبين دام اليوس رغمين تبين الواقع yang ko ay gal الواقع أو مدينة هذا yang الواقع دي اللي قاعدين مي ويس gal koy الواقع دي أو ما gal koy ما لو لقيت الواسطة الواقع ما بقول يوم الواقع عندي el Gimo Daniel Wasi India al Ren Rau el Wagal el Mera Tinem Om Mam Yagim Alaum el Wol Gay Wama el Wader Mam Gay Wam Leos el Mawasi Gim Alara Mal Mera Tinem Mal Mo Rau el Wagadi Rau Ahora mana obstogol tokoya al oeste lo yiwa gal babling la baulus mora gal to kay gel to ko mo le ma plat ko omlisi el se ve de subra y aquí del chapter se da gabil ya doble el dos subra se la digan am le mol el pita me vi vira to ko al yang al direct amo to times tren cual hora dir como el mol el pita tren no al segundo muy bien su ahí ya al segundo moría que el tocó el moripit el tuyo o tuyo el tocó el melus el tocó mal el ملاسم لو مقطع راسل لو مقطع أقول مموري بيتا يجي وورد مالوب تيجي التقوي بقول له سبيري لو مقطع التقوي سؤال يقول هذا المقوي بقول عندك دون وجاي قاعد الشغل إن بتوقع يجي التقوي الديركتور igual body fit يدير وورد مالوب كورا فريش را كالترا يغان إن لون قاعد الباولوس ملوس مقطع el argul el regra diosa moti gai gani el mus gal bang tel do meses tiare lang el suple de lang ya kad mo mesa a vivir ato ko inganya actual point el tagal mo mong el ngakyang lo gi tagi de lang ya tel modara suple de lang a ya ida point one en ding wal ko tapi el suple de lang mulo asei Olul tebe la remium Tiger Lumrang al Tokoy. Seguida, ahora taping el soga, atanga ko sige na mga duswedel.
el Mogirel, el ngartiang masay balul tabe larang miu, raigel klamrang, el tokoy, el modengay. Ya ulam mong akora mo gulit yagi del tokoy ngartiang ruli wal bol tapi kertial tektir kita. Erudama sel tokoy ngartiang el gredel gau kat dunia wasay. Al sigumar arngud aklangar gid en lamo cristiano adiagal bolul tabe raigel tokoy klamrang al ngara al dodengay. En sibedel el guadora di cristiano y algo que ponía angral todo el medubo el ungil egdet magul el sey o itiak lamaran el gida amla mosis akringi niat ngina dio nga komra wasit betogol ada agol themselves el cristiano itiak gida el problema ngarngi el gumes ningil wasay ndit el gibel ngrang et magul el sey gida el bes el togoy el blar ngsin malubem bes el osis ak malubem nidil ngral problem el modu et hoy tiak lamrang el tingil a Dios et magulela gagidel toy el om das ol makura lita gidel el tapil ngartian udama tumi ngora mal cloud to trel el dol de bogni e podo mesa gagidel suble ngartiak pasei bolul to vela rmiu raiger lamrang el toy el modngei mang mal sogal incorrect gidel wasei atingil a Dios el bladren sa dia al mut el ngod el toy tial lulal el ngalak rak lamrang el tingil a Dios Atila Dios aklumbran dia al mutlo el ngusong sistema lubel el ngalia el mutlo el adicional el gire la tikina Dios. De Dios será el dogo igual togoy quien el mortil grad mi luz en complete el dia a lusong será. Digida amdingay wasay el biladria kolwon el gide wasay selora la tam el mon ya gagid el klumbran la diosa ambral sebel el mral modiagal el mesisi el ngar gida cristiano mangana drogle del cristiano. Dengarang Gel rued el diablón amalasem el mora el puro babel sebel el rura la dala Dios modiaga lo umbranga igal klumbrang el tingela Dios. Tegidia umbrang la sei. Tara igel ura los peri ngara al sila igel sila el alsil. El alsil. Tel dongo yurti al text di. Agot el togol ngartiang kula sei. Akmadingel kmo. Diaga ngaral ngaruriul ringi tirgal lokot mal ngarbab la apostol dia padidi mo ngi wurtiang emdingel wasay abalu saul mo mulgorti al toy malas mlom gatak ringi el mortirgal el cristiano ngara gorint ma ar moy waigal babiel el wasay inong diagak masong siri kampera atrial adel maset apostol el ngara drongoliu ya luba merani tirkang dia kal meral masay akmadingel mo dia kang rang el ngaruri uringi el tirgal koto mal ngarbaw latial yal ngatial usa niya ba lusa kanu kung ngo otir yidel wasay ngariar adel el ngaladrong eléctrica del cristiano malutom naso isbra sa iglesia el melas masi mama apostola Jesus Cristo el doral murió en momento masi tiga olisak ligela yes el udamen diso del limagote e wado ka reminder gido wasi scripture sel wasi selora atam el lubong en ani tigel adel mek masi mama Kristus maka Kristus ay gagid el tokoya inong nga kolisak gila tokola Dios ay gagid el tokoy bolsibi lo reng sa igal nga kamlokoy nga kamilgingela Dios ya Biblia ngon gid kasi como el full es el hora la tal mo lobon ay gagid el tokoy mo el ako domes ti gagid el 2000 years ago el urtelera kan me mo ay gal tokoya amlos lo giwa reng la Dios ya baulus almo sa igal tokoy mo iglesia Corinto ya gumbrang pasya ulam di umdela igal tokol menmut langa won rigid el sit pasya igal tokol ole din hape al sela iglesia asugo mendia ba gorgi ke ludama gido cristiano en se be del metikay el mo roy drak tirgal ngartiang aklay mo say mama apostol es mumbul wala pasay tirgal nga direk se be lo lisak pasya biblia lo lisak la tingila dio
El segundo día que dongo iba a Biblia que de día study el Bible, en se ve del matigay que mal exactly what el over la iglesia en morang sa ikan. Di ngrasel ngai gel mo motivirtir. A motivirtir a ngodal el día kal mral lol tirak kerti al Biblia. Ngania ngodal motivirtir a ulmeta mlogoy gal togoy estel dome se tianga ulsa pasay. Tirganga a día kal mral apostol. Kada ngoy wistel el bus para pasay. Akmadingel mo dia ka ngaral ngaruri uringi ertirgal lugot mal ngarba bal apostol sel bursik pasay. Altayak musongos o mga adu hindi indiak musongos ringi raigel gudingi. Ilo tirgang amadala Paulus. Amadala Paulus wasa Paulus watang. Ilang ngani abira to koin. Esto acabo domes matiang. Direk mo ul musir yid el ora kaniktet me kagit. To kol matiang. Ora so del momesa abira to kol girela klang Paulus. Ilang digot tenso del mesasel wasi Paulus malta Paulus mal watang kang mlokodong al apostol el ta ulo mokodong ni. Milagrang mo mutial el yal dru al rak el waseng apostol. Ado me saigel el bas ngara sel romans sel got lol biangol sel got mora elolum. Gerel ba. Kaya gel to el mudung digel Paulus. Wase Paulus el misionero de Jesus Christus mlokodong al apostol emeak el girel evangelio a Dios. Ya el evangelio adiblal kibir a Dios rangaramong el lo haga prophet ringi el luz edal luz mula say yil evangelio agirela angalgela a Dios el rubag argid de Jesus Christus el dobora rolel akmo adobora rolel akmo ad emleel el David ya dobora ale dolel rakmo lid en mlo old eloba close kristel aktisi ekmo ngalgela Dios era la mogis rakobal molmol ngasay ngoyak ki ya Dios amiskak atial ramusyon el apostol el girel a Kristus el mo mga takla rar isentael el mo omrang eol ngasay agi atoy el modong el girel a Paulus ale dolmol masay kamiu wa direct ngara balsa alam Kristiyan kamiu ngara Rom el lula kodong umiwa Dios el mo adal a Jesus Cristo makmalo sila kor kumiu roguy el ngara Rom el betikra ngula Dios el lokodong el lokodong el mo adal a Dios el damad marubak al Jesus Christus tapos kumiwa karasya mabud imor seguid tel karasya kalau matak kanin ngartyang ase kaya ida tret telelak lang rabolus tera bol modong mo apostol limla ka adro modong ringi mortial ngara a Dios atil ki Paulus igiling ringi mombrulo tiadu awol mo ngartyang ela kada mo moy tiagid el burs fabel ngartyang mula si akmadingep mo Dia ngaral ngaruriw ringi ertigal logot mal ngarbab el apostol. Okay? Masay altayak musongos o mga adu. Hindi dia ka musongos ringi kaigel gudi. Tak musongos al adu. Then, tel do nguya isela Paulus. Kal Paulus adim lakal tigel adel. El mle wara mal oil el mga adu malub el pilungin mga adu. Mar هذا مش directo el mozo el quiere el هذا برش el chapter 10 verse 10 المرة 11 رات يجي 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 تقول المدون كده يجي el chapter 11 lo que chapter 10 el amor el verse 10 pasé
el ada melogoy el kaida el ada lo pas pasay ngoroel emring la tikingen raba bieringi en diesel lo bangge en itut ya tikingen adia kangara ya yidi ang luswir ad telom das raba ulu ay gal to koy nga gal bablinge la man si mo sa gal si to koy makadumuy diesel nga radrong le ay gal tikingen la aman itut dia kangara li otisel wasing kalbalusa dimlaka inon dimlaka mudu mga dudula di ulo من سبيل بلوسا قال بابيري ينgartiang aklangar ngiya do dingal base inganga adrak pa umrang because en krisi ela diosa melisi ni regla diosa anuling kal baulus mo sebel puy gal toy el girelo mkatak el mora iglesia dimla kan dilo yuwa di ela baulu ba ulo metirgal adal ngartiang el olusa gal babiel mortir adire klangan seguido underestimate Sion estil el girela a Paulus. Este me a Paulus o así. Gal Paulus el roider git el musa igal tokoy. Mringla igal tokoy ngara bebi. Ti kasel flor git. Ya kasel. Ino ngagi del malo bunge dalta. Bukora ngani tikel adel. El oil ya kasal mal tokol tokal. Begitu tial ngal kultiv el ngara amiting marang mal destal tokoy al. Tikel tol dum amal maklo. ياخذ بقول تيكل ماذا بتقول كده ومش ما تقول دي تلو مش ني التقول ngatiang el direct lo subra kana baulus wasin nganga amlead el tigay graren la Dios bakti a Dios aulor ngar al ciel los hermula y el toy Dios Kote Cristo el bustik ngatiak masay altak masongos o mga modo do hindi indiak masongos ringi raigel raigel lo dinga baulus yang mendingal wasay ngaraigel gudingay ngaraigel gumrang ngaraigel ektor ngi emrur tialu au mga kal Cristo ako bra patikila gilet mo gilet mo mende kasay ngaraigel tokol do or al sel emblogoya mamrur tialu gilela gilela Malbonia ngara Malbonia toko el mei ya ka dumadia pasay nga ka do ortiangan you know gra ulmak mrulay gal gra ulmak akristial gas ya gide luta magirel mo direl partak ngar gide ya ka dide bea anidil ngra mel bey el guk simiyed el mora trato ko simiyed el morgue le ngra ndia ka do dulom arngud maklangar gide maklom ngar gide Seguida ko toko el ngatiangan el gora hasta el duli el wasay gotel togoy wal gora intro da amina tapi ketel sobre lang el wasay bolul tebe el armiu raklam rang togoy kung erungul togoy ngat to abu to pasay ayer klemrang el modingay a direct dirira ayer klemrang el modingay a direct dirira هذا مش ال البرسيك يجي pasay altak masongos o mga do hindi diak masongos ringi raigel gudingi matiang amle butok el tak miu يجي البولشيك ماتيال chapter 11 قالوا الغوليا بول Masih altak masongos lo mo do din diak masongos rangidil igel gudingay matiang amle betok tak miu lu sangat tiang em tuale lo makatak lai gal toy el
mortirgal moy gal Cristiano ngarakori. Isel lo mesra tokoy Paulusa malasim lo makatakri sel wasay tial urera Dios nga kamruri diakal dilul tuira di Cristiano nga Paulus tuira mang makatakla tokoy digel direct longoy emomasa ngudul wasay Paulus amran mi altikay grade nga Dios dimla kan dilul mang tel kula say ak tokora al dadu en diakal mudul mo dadu la Sige kita direct kululin mo mo wala ngilom tawar sel wasay mangal Paulus amral mlew lge gra etar kang amral ul mingilu say gal tokoy ilu say gal tokoy mel tikay gra gra dimla ka dilo kita mlingel wasal sikum ko munguya al biblia stadira al biblia gaw malulu ko munguya isla Paulus tilo sel lo hacen tilo dra mla andera kamaliel se garbabel rual dra nitikel mo o el tigel mo todos en hacer seguía ahí en school marbo pastul Paulus Dim la kalul tuira ya yidel lemsela ngula Paulus el blol se el Dios ausperi el musa igal ya kora maloy ga akmusu berti al tokoy mal el kora amda suni tokol wase mged el cristiano el alsil amal gire del mom nglis el tokol wase inon dia adios ada kalul tuira akaw makis mal lemse mal ngrar gaw el murulo adios ay liak la klisi el mabduswel mal lemsel el giral tial berga el evangelio kita ulo mo kodomo discourage mo dia kalsado mlur tial tokoy because en gitul di moltura di e malasem el mlur tial lulero di al mo kodomo tuil praktisi la Dios el Paulus el tuil praktisi la Dios lo que haremos mo se el mo kodomo tokoy el gidam el tokoy ngatiang kulase ayak lemrang el moding adirek dir ngara ayak lemrang ko mga ingin la Dios bebir gid bebir tangariar bebir gid giril mo mingay el muto tara tokoy sa kan mo gili ngatiang el mo kulas mo ngetaw bol sa tara kasi mo ngetaw bol sa el tara kaw kami lagi lagi el bol sa kan mo gili lagi del ngel Corintia mo yo sel yang masay akmlora maknit ragu matak akmlora maknit ragu ng atak el medio elol ngas ek comer el evangelio a Dios el egor dimla ka mondo del tokol ngatiangan kora sa kan melaningin subjek awase abolus awase akmlo maknit si sibel del misasel wase abolus dimla ka bol maknit ringi dimla ka rule tokoy el no offend rak punta ngal sa iglesia dimla ka ngal tokoy rirul
el no o makit el tomar la lula Dios ngar al sila iglesia disel tol ngar tiang raul mukmula sein ngagam lora makit era ahung yang atak el medium el ol ngas ek lergami sel tol ngar tiang wasei mo yang tau mo bol sebel atargau el ngas ek rudam ya mal gorab laqtak el toy sel gumes ringin ela halle dobra bebira sa bad الموسيقى ده ديريكت الموريليت المورتياجي ده تقوين دي قاعد يقول قال تقوين دي قاعد قرا بروستل الاتاتش تو ذيس como se lo en el corriente se le hay el club león se le tío un club así como dan lía gracias a rubak Jesús man le wil besul erir اللي المقبول للجريو ما قال بولال amo ul en mo wil besmiu sí hay que ir a Dios el don hoy verudam el Moses misi ay gagi del sobre el dosubul ngat pasay mong yang tao mulbor se bela targau el ngosek el morsel girel ngari al sigom gira di klasay dia nga di ngartiang en mogol ngum ngel ngari ngam el ad el bol ngasel ngari ta blulada wais digid el mlamo cristiano agirel ngani seguidro el tubok gir el wasay el bol se bela ngel tar odam el ngosek lesel ngari kado meses se ngara a Philippians sel leruk lol dion kagida bebira to hoy direct al balus al mus ngatiang sel gote kad moy el mosel ngariong masay aklangar gmeu nga Kristus asmis meu mabal pigir yang ringin ama ngalaw ergmeu kom la motal ag lo wareng el ngari abal pigir reng maklubov radlong liu ak mangalel ergmeu mo olo sisiu au lusiu mabaltik reng ergmeu el etar meu el ta tegingiu mamareng lin adwilarmu kaida loga balus pase blustik pase laga moru langi dil ngrang el mga yuit ra aab malu edi isomeu al atir gmeu aab e vai mo bak langario reng el diblo oil el omdas rar bebin rar ad el kmotugok kungil erkming el bursfor masay e volvius amadmiu el omes aigel moklung yolel atang matang radlong liu el aga di momdas radigmiu el bursfor masay areng el ngara al siu agirel moab lagardelel armula Kristus okay y ayuda lolgonia Paulus mortigal cristiano ngara Filipai masay hindi mlaka klaka karo singi ma Dios dindi di mlaka lomdas orib el mo mga isisiu la Dios bay dim lengin el dongeng eti radru lel engilo atlete la masyo ulab mlo ad el diway gid mar ad lulumes ringin el diway bekla mlengario arngul emlo ngasengas el molmut ragodal el godel ragru ya yid ya ul ma Dios aul ngas akli el mosel got el ngarbab el drual emilsa ngak el guk ngarbab rarogui ngak tiker rogui el ngarayang ad mablul ad madak amo uktuba el mungul rangklen raul mtial togoy amle hapen bigos a Jesus amlo ngariwan Ninu sel got el ngariong dimla kalom das kwase di kwa Dios ek pura blula sel ngatial olgonia Paulus amal makataklit yagil togoy wase a Jesus Kristus el Dios ngalgela Dios dimla kalo river sel wase di kwa Dios ek pertial blula mil aongi mil reklap kolera yang imlertial blula dimlo kaya kaum Potel toga dimla kal mukatmok la ludam kumurang wase kita jakat si arngula diosa milat kirkir wasay alak pok waise tirgal el blebe la kadak si el maut el gobak el muradio ay gal sublet de rudam el dosu
Adilek lo maktat pergido wase gidar Cristiano agirel mo para igel mo ngir nga malube di karsel karngin ela kumdas bakmal masula Dios girela hasil wase ko namne rogul ang ira ela almong bakmal lo akmal lo ngula ngul sel burate melang lungu rogul tiene no may gigida albira tocó el giredel el mo incorrect nga kumara wase gida da kadro kul dinga level tangara ka karo us level hindi ka magarang mo se pedal kan ngai mo se pedal ngara us level sel bot kadam sa tal oda mergid tra abstul malu mo mitut ya kadam mol tikibingel kadam sa tal oda lo wase nga nga nganya sing ngi din diakal se el inol dingil lo special se makad mol ngoswi wase tagida ako mes sinyal tanu bak om kotong orakal makad mol encourage ngi mong mo se el mong on dia nga ay kagida igel el kain seo la drong le da ris ndi abo di gumesra asel di mo ngir nga malubi gel di interest things to me direct obis amda mong wal ko di mo up to me relang el nga kal pastor igel yal ilong girekal girekal ma el nga tiang al wak uy wa el wil ya amle le el tiagi del verse 7 ya wala bibira to el wala el to ko ngartiak masi agul ta sel dimlak ugitangan wala di sel tingala tiando apit kami kilang kali tol mula say ay mas himas Yohanes bisira ngablu lad mlera wala ubak Jesus mlel mlem dona missionary mlem rura el urere Dios disira al el ubak Jesus Kristus el al role ma sa ministry ya Yohanes amlem mdin pase ngakat ya gida miru la galu yor gi lang gagi dingel irel me gagi dingel kulu ay singil al adam wase ngaring gel wo ako riu ngal me jakre dam lela mom om bla ala telo ere mangalat gien masay ay mas tigri sakmo aryo engi agirel el mgid el mo he must gagida tingela Yohanes telo ngarul to ko dira ngati agid el bursel akmulo asay elol ngasek magala nga adel el Cristiano malubi ang adel digum lo Cristiano adol ngasek malubi ko tasel wase kala amlario emlamong Estela lo ngasek to ko rudam ngatiang lo Israel Ato may sa igil ba sa ngasel Efesos 1 chapter 1 verse 3 mo lagi lagi to ko ngasen direct Masay adol dang sa Dios el damala Jesus Kristus el tuba kargid ngid el adala Kristus awul mangmla o makat nga tirgid
raiger rogui pelangal tangat raring ilngara blu rayang amrar ngin akmo au era lo beov ablul ab ya Dios amlang iltid el mo'dal lo yaga del will el gid ma Cristo bobod edaul el yaga tel meled bultil ti tel ngartiang lo lgonia baulus el trek los tiulad mlus ay galbel el mortigal pagaus el cristiano asay adios la wea lo veo tal lulad en ga ore dim la plana y garrogui el girir tirgel ngalit el ogi wangrang ogi usel del will raad ma Cristo كده بالقول مساعدة التقول وسي عظم وصوب له يقطع عمران المرا كريستوس مثال الجاجيد التقول لو غير مرتيان مش اي جاجيد التقول وسي موجيو سيد الويل الجيد لو بنجلا كريستوس يا اصل وسي قدم لا ابو قدم لا ديو يملا مجيد المربع دي ملا قدم ران دي موجيو سيد الويل الجيد ما كريستوس قدم لا مصيبه المرتيال لو سيسيو ليبول الغانيار بيكلا alle drutte mamuya gel bas dire ma tegi de gal mamuya gel bas ngar sel tu awan el murat tagale gel el muy gaigang mo blaqtaq gid bas na masay ara mong el wan muraten masay ara mong yang mleu loqad ar miu maudusfiu ele gamiu dimlaga moreng sa tingela Dios edi imlara haklingit ite yidia e kom dimrula igel mukit el hombre lela blul ab como lo rengas at ngigel mredela amakit reng ram lidiul ngigel makit reng el omagal ngigel ad el diagal ol taut at ngigel a Dios amrar ngi egid rogui adim le waiti el diolo ngurs gid klad el morngi el mru la iger rogui el mlosual armud ما بدنيد المرول ما ذي القلاد الجيد يقدر ذي وايا نيدي العاد اللي ملقيرد المو وارم لغر غري راديوس دين كلوبوب راديوس عمديل ما بالتيجر ينجين المرجيد أقمالي ميسكلو مسير أدير للغوال أرين الجيد اللي جيد يملغ دورين ساتين راديوس Eñía o lo macargid el obungel a Cristo. Gracias a Dios Saúl mogom la suobel. Kid el bregad a Cristo Jesús alul gisid ragodal el mo obungel el mo mangadredra el obungel raigel blum rayang. Mlewa isei ma aradr el al mormadad amo madingay el mo mal clown akrasyaringi elul oti el belkil arngul rigid loyaga Kristus Yesus elen masay elen graciar a Dios Saúl egom la moswabel elegom moumrang diaga el hombre leu Saúl mbay seng a Dios melaga ad el dingi el amat okay imosay el muy el resto dice él, luego eso de los tajarín al tiajo así. Y no, a Dios, de mleu lugar del ngaklingit, y a Dios, a bilkian una Dios ma kluburini, en un kisidra godal, lo que se clombran al gid del nombran al gid. Y aquí da lo gloria Paulus en artian ludam, el subule del parte al bur 7, mulo así. Ngagam loram, aklo mukit, era agu ngagtag, el medio. Elo, olngas ekler gamiu. Así, no sé conmigo. Egumel evangelio a Dios, le agor conmigo. Edimla como un doldranga. Tel lo gloria por eso Mateo así. Mogiu te aquí del evangelio, egom lo subiu el gomlario la mugid. Kida ndiak da sal malu ngila ngude gire del dansa Dios wa say. Kida dimla da ngrang, dimla da nglital, lungi ais, dimla da nglital, lungi plum. Ogiwa aklubuma abaltikini alguna Dios en no se ve el no se huye del momento él makadumlo umrang al gal toy adingilo Jesus Kristus imrak ngargi elang ko tanam
Igam le plan la Dios. Fuera lo celular, ya Dios masih ayuda mo telel abo ko. Diya se ve claim sel wasay. Ngakadim lang akal mo umrang, ngakadim lang akal mo swab. Etya nga sin brad. Ula sa wasay, malaka anil dingil o tingit yal to. O tingit yal to ko osob. Wasay dim lang akal mo swab. Miyam lo swab, logi wakla umrang. Wasay, tel tera point na ang atyang. Wasay, atingil a Dios, atya ka lo ora. Hindi masingil a Dios. Tingin a Dios, atya ka lo ora. Hindi masingil a Dios. Kaya de luda bagulok. Bagulus ra yelbek ministry. El orul, mra la bek lu. Ato tingel wasing kanga le missionary, mra la bek lu. E gidira kan bangu la yel ngar aks kya blood ruling aks yel. Pasya atalamle urele asel mal, kuramle urele bagulusa miras matento. Miras matento ultra. Hindi nga kumral wasay, ay di nakal enough full kaberra, stel rogil, tripra baulus, para lo mego. Ya wala mo sa bela baulus el directo, el brother tel evangelio, no se ve el gutmok la igel urel, adios, el gutmok. Adra el cristiano, el ngara igel bek igel. Tel bolo ngel wasay, nga baulus nga dlo la memrolang, etemlot mage, ngani igel ngesil, el ultobo del molo seram, tel tripra baulus, el mral lo mego evangelio. Ako mral lo es. Di tiawol mga numlo rin ito masay. Gidin na mo Kristiano gidel ngar ler kel simula Dios ngar drong ler el mrur tial urior abil ke evangel. Tel rulia ada mo mosebe el lotri el gut mukti tial urior sel Kristiano amo behind rin ke gidel ada simula Dios. Dios amne ala rin mo mora don el Kristiano. Ngasel yo. No. Tel tokol ngati ak masya tingina Dios ada kalau ora alin dia kalau ora la tingina Dios. Dia lo hacemos, el momento que el evangelio mo se el mo toca todo el tangay. Which is sembral to ang ngani ar otherwise ser el alce. Ngani ab tokol pro liga ser el alce el tia yidia a behind a mori burti. To mero que el logong tingel a Dios evangelio a Christus el mongerger. Mo como dia el pro liga ser toka adal morning el sori lo ren sa igel tokoil el pristera ngel prist metiang Emloy el tokoy sori lo reng. El bolsevil mong el mut el mera next Sunday. Di sugo tamao other osis akram at ore mloya at tokol gira la klingit mari pentens maigel bebira tokoy emna mo dakal sori. Na mo dakal mut maigel esya. Ilu da maigang anir el alsil. Alsil adel el precio del evangelio, el gana diakal mralo le. Directo parte. Paulsa matiang o muy agel Islam paulus hindi mlang angrang el oruni el Pai wasay inosera el tiagil el sible de ngatiata el bursa tiagil el chapter 7 amina bursa 7 burasay ako mero ka ra evangelio ra Dios loko kami hindi mlang mom do nga pero tial wasay abaulosa amle ultigal Cristiano ra koninte mo umrang dimla ka lom do ni dimla ka kora mungang pelel ngam sa baulus el kora lentia ka ngas tial kulois ino baulus amle receive anything from del bursa ite tiak masay nguaya guror aulod la bebira iglesia era gusyo ergmiu etir lom do nga tel como tia
Tel bulgur tiang gumrani un babalus bulgur tiang gagi del trip para babalus el mra el mora bek ligelesia et on suivre igel c'est la trip mo se ver el continue la misión ringi el mora gagi del blue el lo mer tel evangelium okay baul mga tel bus e tak masay ngoy agur or au do la bebira iglesia era gusior conmigo bulgur tirgal el cristiano ngara gorin Ragu sior kami. Etir lom doudra. Ilo mo ni gigi iglesia. Ani iglesia. Ma baulu. Mo se pel continue. El bus nan pasti. Tera gubang kami. E bol mitar busu. Era ngarang. Hindi mlaku ngustang kami. Letul ngasti orang ak. El pebil. Hindi mlaku ngustang har kami. Hindi liek diak ko ngustang har kami. Tinggal kami mla igel mla imla kami so malu imla kami gracias a Dios amle ul muset ngar igel kami igel igel por padre mlo umrang lu ira milulu giri arngal mlo umrin pasti yang temle blak arngri ngar igal blak arngri lulu giri arngal kemudian masih kemia kita baby kayak gitu lu ir tigel kita aku tigel por padre kita otis el club para Dios mabul kilar mul el gire masih tera bogu abol mata arbusuk rang endim lagu kustangar kemiu eletul ngaseur nga tirgel bebil endim lagu ngusang kemiu mendirek keljabo ngusang kemiu kalau misalnya gagi to ko mom tabur tial tretelelak langara baulus wasay ilong mles halel make sure tial evangelio mawil lo bere kal mort imla kal ultu ila udosyor ak masay melbol sebe kong ebol ebol lungin nga Michael Guspe ebol sipil mita gel nit tel ko mesin tol ngatia sa baulus amle mle arrongol mla odosya Dios el manen masay a Dios en gagi ngel meta kerra igerro ko nit di nga kamu gire kal mo plaka ya lu Volmut etrigal cristiano, ragorin, oredim la preach still gospel mortir. Tanganiam la receive ringi, tamlaniam la mosobol. Hindi dimla ka bolutura igagil wasay. Tirgangan la mo cristiano, therefore, ngari igel, ngari Blakata ka tel tira baul sa tel. Ela almong ndiak. Ndiabo per malum ndiak. Igel nit nga ka diabo kuspe. Kumingon mo mit. Paise lo mis ngartia masay baik merasa tiagi del evangelio amla over kele. That's the main thing. Paulus sabi tentang baik mula say tiagi del bebira arudam rigi tiagi del bebir rigi el Macedonia ni tirgai dia Miguel lit masay mindimla kung saan kamiu mendirek dia ka kung saan kamiu masay makultoy raklamrang ra Kristus el nga
Ekmo diagal sebet, mo dia guru lisek, tial tokoy, rabet belur akan. Ngrang belgola akbo. Diagal abti karmu, Dios amaniyay, Dios amaniyay pati, bati karmu. Michael guru, aku lemol, imru. Momo diaga ul, mulkingir tigel, bebil lokot mo. Dios tiwa. Aulu sa dia ngartian kad masa silwasay. Ay gel tokoy lulu la madiel wasay. Ay gang aklemrang al tingel a Dios, ay gang aklemrang al a Dios el mei. Therefore en diak pok mutrob rangidil ngra. Even mitriga gidel el gota kol sul el apostol el pei masig mama apostol es Christus ay omer rating a Dios. A diak al boli gide bol lagal baulus mo diak burul tialul. Yakol onda sa gidil tol wasay lunam. Gida ristelo gida el mo seguida aklemrang al gid. Maklangar gidel gida dora tingel Esa suma do arak lumrang mi ko se tiang ak lumrang tina Dios. Ingira del mo sumul el do rat yak lumrang tina Dios. Inta ko mo tro brang idin al toy el podres malu mo fei. Adel el bustem pasay magultoy na rak lumrang ra Kristus. Ek mo dia kal sebet mo dia guru ek tial. Rabek Paulus amiral raigal bek iglesia. El om gatak ringi wasay nga kam lokodong el Dios aun mokodong nga kan mo apostol. Allí de a misión a gumer el evangelio el Dios a mil kodong el momrur tial ulu. Dimla ka adel a point na malul dimla ka adel mokodong el momrur tial ulu ra porque ndi tiang tiang masay mundia bok mutro malu bok stop el omer el murula ise tial. Estel todo ngatiang el Pablo sa ulumong mulmol murtial tokoy abigose manit kayid al may claim lo say sa apostol hindi lumen dia kan apostol ngot amo kada ngoy urti ayid ma aygel gurul relang amla ako lumolum el imru mong modia ka ul omilkingir tikel bebin logot apostol mo Dios tiu a lugar dalam agi mo kasi no gido ma apostol Paulus tikel apostol Paulus amlesal el مغتق لو لما يجي الرغول تقول الرغول المور تقال cristiano تقال مودا يقال وسي y no aurere como aurere tgal got apostol a diaga di lo sisiu diaga di lo y no te ayuda diaga tara ayel al bildil arar el kuma se gida metiye ya dios sisiu arar lo sel mei en me los pes el to se on diaga gida dios sisiu ayel ngodo dice el me gida dios sisiu ala tara aquí ga di kar belau ya aquí ga tal bila ngal ka en meloda si bakopela si bakopela ni kada ti ho acabo agosto el toco el dili mergaga o te vi ya lo te dili vi ni el old testament diha ya el rung ma pase mon graso mi te ayuda kita dios ya kita biblia biblia ya kita ya arar el de mei
Saka di dos isiu. O si saklo li sakring akakaros ang contradictra lo ko nya yating abi. Kita na mo Cristiano no mo ngit yating na Dios agita el momo dengan wase ngala ka do oringi merang al tingila Dios. Usted le mega gido si saklo el ngodo si saklo ngire del mede wase tirganga mel dia lo ba tingila Dios este mel ngaya ngodo al mukte. Como de wase tingil avel el mrawe betoga ududire betoga mansion stil el blay tirge oli saklo tial tingila Dios. Toli sakit tial tinggal Dios. Di sel bagra. Au deswira. Ngani ay el modal mokta ti. Tirgam la momrau le mbigo sa igal udau tingira. Al gota cristiano la la. El mora igel shartil mumlam le geta ka. Ata istang. Kam kala di matin ral wa Yesus Kristus yang Abdul Adam mar. Disciple tigal. Tumle ebu tigam la uwarum. Timla ka. Pogir til lungil lo lablo mrael. Visita igal iglesia alwa baulus. Temle dial lo makal ngari atame temle. Di pragra umro lirel directal bilgel evangel. Temle war maklangar. Kal kukka to mesa klangar tin ngati bi. Katu kukka tel tial to. Katu mal to kubetsra. Tigal mral disciple. Adios ang kukmal triti tigal ngodol tigal inol war maklangar tin disciple. Tamay في 5 رمضان التغيل يكون من دي عقبه غريق تبقى السبينج الجديد يجا كده اقول ما بالوس يعني مال ملغوي قال تغوي مليستي اي قال تغوي تل ناس يبلد على سنان او اقول من ديريكت وميلا دي اشتغل ريمايند ما سي تل ورس ستريت chapter ما سي اقمال بقيك لا ابو ما ايبا el Mlotowak, hablad, el Bursoe, el Wasey, el Towak, Armiu, un Modiak, el Rungol, Akligid, el Belkil Armiu, el Bursoe, Pasey, el Endiungil, Rarmiu, el Outang, el Lorenz, Rangidilad, al Sugum, Mei, Lomer, Rositak, el Tirela. Ikagi del toko el lolgo baulus lo say. Kom di umira ng miul. El dong ok lo reng sa igal. Sulos. Kom alaw igal tokoy. Kom lamam niya kasi tikal adel main. Adia kal gire dal ala arti. Le Biblia dirok masay. Al sukum tre al ad el loba. Ang otro si sakle don't allow them under the roof of your house. Y al sukum magal Cristiano. Kung ngay marmulmon sa ekosoy surablim. Bo mo dingel wasay. Bo mlut mo la Biblia ka. Uli ka adia ka mo dungli al sila Biblia. Asiko maka argoda kreli de agora blim e ala ortim tum so is problem e kom la mom to selo lo edal ko sen dia kal gire ala ortim tum so is pra ante la grupo del sugo mo ngaisen kawa se bemel rigel mea mel ko kaul mo Dios sistio at ko lo ko lo ko Wasay, electrical ad, adia kalumral, sa verse 11, wasay, electrical ad, adia kalumral apo. Edi mga blood, eraw rin. Elaw dulus, rakmo, apostol, edia kalum maas arngod, alaway say, ele satan, nandirek law dulus, rakmo, anghel. Ito ko los pwede na ويدير تقول لك او دلوس يا لو دلوس تقرا خذ الموضوع وهذه مرار ladrón le قال ya que san قال لا كده القرا مملكه قال بوستو قال بوستو سيل كوميكان مرال القرا هذه ngati al do dulus مقديك بتاع كوينسل تور فيش كده hay tampura y me voy al arma ya kami قال kami kal puso ang la o tini sa punyal bago nga kal ko kora tumiyal mo yang ngarye mal dia ko len ya trula malu tuit al bago nga dimral mo ko tial tial gora
tial klase. Tapos ngari. Ngakagisang ngakadim lo dia kal soal ngatel. Akti tilo dan merai melmu telam dia kal soal mosel. Dan ay gil tretale. Masay tirgal ala udlus merai dia kal lim belata. Iwan masatan dia kal lulai wel yang udlus si gil wadi martini merai len brulai. Udlus rakmo angher lalo. May lokong angher. May lokong wala batin lagi. May lokong lokong atin lagi. Mendia kal belos. Tokoy, udlus. Armis tingel. Rakmo. Kemudian Mru. Itu kami pati. Mam. Ya sir artial mal en artial aulobong. Nasib mulu ay gel rule al time. Sil milgeta ay gel rule tokoy. Sil rule sil sa kan. Sir ka gid la. Utam god mga sila Diyos. Kultivate mo ka. Ego dul dal merat ko. Ay gel kumara ngal dori. Dapat ala ini. Ako dulu eh. Dami Diyos ng arayang dulu. Kawan Diyos ng Diyos ng dulu. Email nga sila merwag. Mal masaul. Direct Diyos. Mal masumami alam Diyos. Email. Jadi Tuwa merwag al di confess ako mamre lang. Sila sigangan magmumula. Mal mer ulit wasi gusto ko ma'am magtuwa mi ang Diyos. Ikal tingin malgib lamre. Gusto merwag al maral doon. Tuwa ka tiyal luwa diri mani lang. Mang til ong diwe mo sa amin. Malmol mi alam Diyos. Maral lol tirak ako. Di po ko. Pero ba kaniyak lamrang. Kaya ako lamrang. Mamagiram. Mo Yesus masih nga karal. Kami alam Diyos. Loyal and ma. Miguel. Lamrang. Man,